Ibisasu by'indege biracyavuza ubuhuha mu kirere cya Ukraine. Umuyobozi w'umujyi wa Kharkiv yavuze yuko umujyi wabo umaze iminsi warongeye guterwaho ibisasu biremereye ngo ku buryo bidahagarara guhera mu gitondo kugeza nimugoroba. Uburusiya bwo bwamaze guha ikaze abarwanyi b'abancancuro baturutse imihanda yose. Ku rundi ruhande Ukraine nayo irimo irashakisha abacancuro bayifasha kurwana ngo barebe ko barinda umujyi wabo wa Kiev kuba wafatwa n'Uburusiya kubera yuko wugarijwe. Kiev yarushijeho gusatirwa cyane. Uburusiya buri gutegura ibitero byo kuyifata. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky aratabaza amahanga ko niba nta gikozwe ngo babone indege za gisirikare ko nta kabuza Ukraine izapfusha abasivile benshi kandi Kiev igafatwa byihuse. Abantu barenga miliyoni 2.5 ubu ngubu bamaze guhunga. Hongeye kugaragara ibitwaro byinshi, abasirikare benshi basa nk'abagose umuryango winjira muri Kiev. Amakuru yatanzwe n'ifoto y'icyogajuru agaragaza yuko Uburusiya bwongeye kwisuganyiriza hafi y'umurwa mukuru nk'aho ingabo zishaka guhita ziwugabaho ibitero bishya. Ibitero bya mbere Uburusiya bwagabye kuri Kiev ntago byatumye uyu mujyi ufatwa kubera yuko abaturage bafatanyije n'ingabo z'igihugu bagerageje kwirwanaho bikomeye. Amakuru avuga yuko impamvu Uburusiya bwakererewe kugaba ibitero ku murwa mukuru Kiev ku nshuro ya kabiri ari uko babanje kurasa bikomeye umujyi wa Kharkiv uri mu majyepfo ukaba n'uwa kabiri mu bunini muri Ukraine. Ariko nanone ngo harimo n'ikibazo cyo gushyiraho koridori zo guhungishirizamo impunzi zari zagotewe hagati mu mujyi ku buryo guhunga bitari gushoboka. Ifoto y'icyogajuru cya Maxar Technology igaragaza yuko ibimodoka by'intambara byinshi hamwe n'abasirikare b'Uburusiya ku munsi wo kuwa gatanu bari mu birometero 64 gusa uvuye mu murwa mukuru Kiev. N'urugendo wagereranya no kuva mu mujyi wa Kigali ujya mu Ruhango. Niyo ntera ingabo z'Uburusiya zari ziriho ku munsi wa gatanu zireba neza Kiev imbere yazo. Ubwo icyogajuru cyafotoraga mu gitondo cyo kuwa gatanu ntabwo ibyo bimodoka byagendaga byasaga nkaho bihagaze. Byari byahisemo gukambika kugeza bihawe andi mabwiriza yo kuza kwegera imbere bigasatira Kiev. Gusa uko amasaha yagiye ashira ibi bitwaro n'izi ngabo bagiye bicuma begera imbere basatira neza Kiev, ibirometero bigenda bigabanuka. Gusa nanone ingabo z'Uburusiya byavuzwe yuko babanje gutinya ubushobozi bw'ingabo ndetse n'abaturage ba Ukraine bishyize hamwe bagerageza kwirwanaho mu bushobozi buke bari bafite n'imyitozo idashamaje kuri benshi, ariko bagerageza kurinda umujyi wabo mu ntambara za kinyeshyamba n'iza gicengezi batera ibitero shuma. N'ubwa kabiri ibitwaro by'Uburusiya byegereye umurwa mukuru Kiev kubera yuko ubwa mbere nabwo intambara igitangira ingabo z'Uburusiya zageze nk'aha ngaha hafi y'amarembo y'umurwa mukuru, ariko biza kurangira n'ubundi ibi bitwaro bisubiye inyuma bidafashe uyu murwa mukuru. Ubundi gusa hakajya hakoreshwa za misile ziraswa n'indege za gisirikare zikoherezwa mu bantu mu murwa mukuru Kiev. Umuyobozi mukuru w'ingabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze yuko izi ngabo z'Uburusiya zaje zituruka mu majyaruguru y'uburengerazuba ngo mu masaha 24 yari amaze gushira ngo zari zicumyeho ibirometero 5 zisatira umurwa mukuru Kiev. Ibyo ngibyo byatumye bagira hafi y'ibirometero 15 ku ruhande rumwe rwo hari ibirindiro bya gisirikare by'Uburusiya, mu gihe hari abaturutse mu majyaruguru y'uburengerazuba hari n'irindi tsinda ry'abasirikare b'Uburusiya nabo bavuye mu majyaruguru ariko noneho y'uburasirazuba. Abangaba bo basatiraga umurwa mukuru Kiev kurushaho. Ku munsi wo kuwa gatanu mu gitondo iri tsinda ry'abasirikare rindi ryari mu birometero 40 uvuye Kiev. Ubwo ni amatsinda abiri asa nari kugerageza kugota ibyerekezo bibiri by'umurwa mukuru Kiev. Umuyobozi umwe mu gisirikare cya Ukraine yatangaje yuko amakuru y'ubutasi bwabo agaragaza yuko ubutegetsi bwa Moscow kuri iyi nshuro ko bwahisemo kuzenguruka burundu umurwa mukuru Kiev ngo ku buryo igihe bahabwa amabwiriza bagomba guhita bahagurutsa ibitero byabo
bakinjira muri uyu murwa mukuru. Hagati aho ariko ibi bihugu byombi, ni ukuvuga Ukraine n'Uburusiya, ubu byatangiye gahunda yo gushaka abacancuro cyangwa se mercenaries bo kurwana ku mpande zombi. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ku munsi wo kuwa gatanu nimugoroba yavuze yuko yiteguye kwakira abacancuro bavuye mu burasirazuba bwo hagati, bazajya bahembwa ibihumbi 2,000 by'amadolari n'agahimbazwamusyi k'amadolari agera kuri 400 ku barwana ku murongo w'imbere. Ni ukuvuga yuko ari nk'ibihumbi 2,400 buri munsi ku mucancuro warwanye. Abo bacancuro kandi benshi usanga banahawe ubwishingizi bushobora guhabwa imiryango yabo mu gihe bo baba baguye ku rugamba. Perezida Vladimir Putin avugana na Russian Security Council ni nk'inama y'umutekano y'Uburusiya, yavuze yuko Uburusiya ko bwamaze guhamagara abacancuro 16,000 biturutse mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Abo ngabo ngo bazafatanya n'inyeshyamba zirwanira mu bice bya Donetsk na Luhansk bisanzwe byaramaze kwemezwa nka leta zigenga. Ku munsi umwe gusa wo kuwa gatanu, abantu 7,000 bavanywe mu mijyi itandukanye ya Ukraine nyuma y'impuruza zavugaga yuko iyi mijyi igiye kugabwaho ibitero bitunguranye by'indege. Mu kiganiro yagiriye kuri televiziyo, Bwana Volodymyr Zelensky wa Ukraine yavuze yuko ubukana bw'ibitero by'Uburusiya byatumye ingabo za leta zibanza guhungisha abaturage bagera ku 7,144 kubera yuko bashoboraga kwicwa n'ibisasu huti. Uburusiya bukomeje kwicuma busatira umurwa mukuru Kiev. Ubutasi bw'Uburusiya bwamenye yuko Ukraine ngo ifite igisirikare gikomeye cyane mu kurwanira ku butaka. Ibyo byatumye Uburusiya bubanza gusubira inyuma gatoya bujya kwisuganya. Ngo ikintu cyafashije Uburusiya cyane ni ukurekura ibisasu by'indege, ngo kubera yuko Ukraine yo ibingibi itabibashije. Kuri iyi nshuro Uburusiya bwazanye abasirikare benshi n'imbunda ziremereye ndetse n'ibifaru byose bizifashishwa mu kurwana urugamba rwo ku butaka. Ni nayo mpamvu mu minsi ishize byakoreshaga gusa ibijyanye n'indege zikarasa muri Ukraine. Uburusiya bwatangaje yuko bukoresheje ibitero byabwo by'indege bumaze gusenya ibikorwa birenga 2,000 by'ingabo za Ukraine. Ibyo ngibyo ngo bikaba birimo ibigo by'itumatumanaho bya gisirikare, gusenya ububiko bw'imbunda, ibirindiro bya gisirikare n'ibindi byinshi. Nyuma y'ibi ngibi Uburusiya ngo buri kwitegura neza kuzinjira mu murwa mukuru Kiev vuba cyane ahangaha, bakoresheje noneho ngo intambara yo ku butaka. Kera kabaye ubutegetsi bwa Ukraine bwatangaje umubare w'abasirikare ba Ukraine bamaze kugwa muri iyi ntambara. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yabwiye abanyamakuru bari bamuri imbere bamurembeje cyane bamubaza umubare w'abasirikare bamaze kugwa muri iyi ntambara. Yababwiye yuko igihugu cye kimaze gupfusha abasirikare 1,300 gusa kuva ibi bitero byatangira. Iyi mibare yabaye nk'itungura abantu kumva yuko Ukraine ari nayo isumbirijwe cyane muri iyi ntambara, imaze gupfusha abasirikare 1,300 gusa mu byumweru 2 byose by'intambara, kandi ari intambara irimo na za misile zituruka mu kirere. Ntago abantu babifashe nk'ukuri, harimo gushidikanya. Nyamara Ukraine yo igatangaza yuko imaze guhitana abasirikare barenga 12,000 b'Uburusiya. Uburusiya bukabihakana buvuga buti imibare ni imihimbano, namwe murabyumva yuko bitashoboka. Cyakora Uburusiya bwo ku ruhande bwarwo uruvuga yuko bumaze gupfusha abasirikare 472 gusa mu gihe kingana n'ibyumweru 2 by'intambara. Nabyo byumvikana ko iyi mibare ishobora kuba itariyo. Mu by'ukuri iyi mibare y'abasirikare barwa ku rugamba ku mpande zombi ntago umuntu yatinya kuyishidikanyaho. Birashoboka yuko iyi mibare ishobora kuba ari imihimbano nk'uko benshi babivuga. Ni imibare mu by'ukuri ifefetse cyane. Biragoye cyane kubona imibare yahurirwaho kubera yuko buri ruhande ruyitangaza rusa nkaho rudashaka kumenyekanisha ibyarubayeho mu ntambara. Ko intambara yarugoye abantu bagapfa bene ako kageni. Gusa umuryango w'abibumbye uvuga yuko kuva ibi bitero byatangira bimaze guhitana abasivile 564, ariko uyu mubare nawo ushidikanywaho cyane.
Impamvu ngo uyu mubare bigoye kuwizera ni uko ku munsi wa kane hari ifoto y'icyogajuru yagaragaje yuko mu mujyi wa Mariupol inzego z'ubuzima n'abaturage barimo bacukura imva rusange yari igiye gushyingurwamo abantu 1,200 bishwe n'ibisasu muri ako gace. Nkwibutsa ko iyi ngiyi ari CC Free TV ukomeje gukurikira. Niba ushaka gukomeza gukurikirana amakuru y'ibiri kubera muri Ukraine, kanda subscribe hano kuri no channel ya CC Free TV. Ndetse wibuke no gukanda ku kazogera kari ku ruhande notification kugira ngo uzajye uyabona tukiyashyiraho ako kanya. Nge mwumvaga nk'ibisanzwe na Kalisa CC. Twongere mu kanya. Ciao ciao.